Hakini ki khendiat benai balalet ka Meghalaya State Olympic Association bat ka sorkar Jylla lengba ka sport department kala penlong ka jingwat benia iki Samla kenthei bat shinrang ki badan ka sab bakam Kyrpang ha ka Jingialehkai ba pher bala Shillong da Ian Campbell ubana Australia ubala longteng unong khurtakma ha ka Olympic. Habakran sikilat patai kubor haka shitarik menta ubanai naiwing arjar arhuar working president ka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Karshing ule thu uba kat kum ka kaipot bala pha adu Ian Campbell balalap badan hadu ars pangut ki Samla ka Jylla Meghalaya ki badan ka sam makam Kyrpang bacis pangut ki diki kenthei bacis pangut ki diki shinrang ki bala kenthop lang na barok khat artli ki district ka Jylla. Shushu uba John layat hu ba Ian Campbell ula ai Ngut ya ka sorkar Jylla bagade banbu shijakai kini ki khna Samla ban ai ka Jingialehkai ban pentibit shushu eki haki Jingialehkai ba pher katgum ka sap ka bakidan bakaladan ka halor ka dika kaifot ka pangirayo na ka extend ka ba o chief minister of the Burom Langwat ya dika kaifot maka extend kepala Menteri Kam, kepala Pelong yang kasin buat nukong ke kerja talent identification, kepala penyiap hak, kepala lapatai bun di ini, kepala PUI hal ni, 1,000 sanspa sampai, ni target kepala 2,000 tak, ni yo kepala 1,000 sanspa sampai buat ki participants ki patient beta, hakim baru hat arti ki district. Ngin Shimla yo lak ban dia pedip ini long kelayak nak level sarkar ban announce tengi so day ban nang pedip susu ka detail halo ni ka report di kani ka program lakli di ba dip chandra tasyam chairman of podium committee BBB dapat bat nilaya kani ka program ka bala ya training kat lang ba Ian Campbell Olympian bopona Olympian jangka 1980 Olympics triple jumper Jingialam jung bat ka team jung ka extend ka baki one ban le ya ka scientific identification of talent kamu kepada wat ya ki sap da kalenti de kata ka program kelaya ini ka kendai terik adu an kendai terik Julai jan pat sibnai nge ya nge chang ladon ru kumba shpomut ki kena Samla jungi ke bangila yo training ban assist siki kumbangi keteng ki testers menyerap di Olympian keluar biaya ini de kidon sautuli kitas pula pelong kawai ketika jimre step arpo meters sprint kawai pa ketika 10 meter ladder run jimre kepala ipat ketika vertical jump ani ka vertical jump ko lang ka kama pasau ketika kompas drill bahkan ni ka talent identification program kalau penskem kalau orang yang jumto yang ban tip ki Samla ki bangila ban kila ngin yo ban hikai lupa ban Jingialehkai lupa ban identify kini de kani ka pilot program ka government ka lale ka masui ha jimpen trekam juga masui but kapan pau ba ki Samla Meghalaya ki don ka sub ka raw talent ka bagio kamat ka sub ka bala don lupa temendur lada ki yo ya ka training yo ya ki jaka lekai namar ka wei ka bau pen pau ha ka di report kalau bakini ki kena kilaya mare ya ni ka test haki jaka ki bamda dei ki jaka babiang nomor ba bo subo mungkin ni test ki test haka synthetic track de synthetic track ta Shillong la ni bo ka to ni jaka kin de dei bo tingi le to 20 meter dan ki jaka ki madan ni le ka ki biang ni hable jaka di bilak de ndai wana kata kila ai kata ka jikhen ba kapau nakani ka report ba kadon ka sok ka bishate ba mo de halo kani ba menta ka kila ong ba kumtu raksang sangma haka 20 meter sprint umare 2.84 mo umare 2.84 seconds ka bomut ladau yo ya ka caka ka babiang ladau yo ya ka caka ka babiang ka training ka babiang
Rai ula 1.2.80 kan baka speed jongka international kali light cycle tigini long kandiat ki bang skwa bu ma chupi ibaka ayuka kani ka program la wala sumuto mo te sama na southwest garu hills bla mare r point fra south second kamu kani ka 20 meters kabaki bu international benchmark along light second kimi ki khna ajungi ku bakhat samut ki balong palat iya kani ka hapo alai second jimare step to be de kumju da poi ha ka vertical jump mo to jump baik itu labu 100 cm gi kuntai ndrapo gi shinda de hamne ulak ba art hundai mut ki samla kuntai art lai mut ki samla kuntai na east Khasi hills na west Khasi hills south west garu north garu hills south garu hills west garu hills ribhoi west giant hills south west Khasi hills ki record a jump ke bolong kampala banya kateka 100 cm nangta shispa nyupu argut ke kena shinrang kila jump palat banya kateka benchmark ke kila bu 100 cm ini kena shinrang di susu lambat walang naga west Khasi hills kat kum ke data nama kila le dengan scientific digital equipment Kisah bau wei Samla tengu lambat walang lak tuti kuba 90 centimeter 0.3 centimeters. Di sini kita mungkin point sekitar 10 meters speed ladder run hangir kita bu ke speed r.9 second yang kita tahu r.9 second yang kita sendiri hangir r.9 ki females apa pratli ki district nak kila hair step bani kateka 2.75 nangta kumba khat prangut ki kna sindang kila mare haki khandai tuli district kila mare kampalat bani kateka hapo kateka 2.25 seconds but way rolling stone moment na west gardens ula mare ula ai ka jimare ka stak tam ka bolong 2.11 seconds 2.11 seconds Boh, ka target along 2.35 ke international benchmark ini sampai garu mare 2.11 seconds. Boh, de haka kompas drill kumju ni kila bo ba ban pendep ikatu ka kompas drill kila bo ko yang kentai second ni ki samla sindang fra second. Pada hang ni ilap ba sampula ingut ki kentai kila mare boh ka speed ke ba hakikat we to district kila cross se ketika ilong hapo juga kentai second. Nangta katwe district lagi kena samlamo intai lagi katwe district nangta kumba ka Viviana Pariak na East Khasi Hills kalau mare step mo haka bakal time joka kalau new second haka ta kajing ya haka kompas drill new kusang buat ki kena sindang na padeng ki katwe district kila hair step ban ya kateka bani kateka 8 seconds ke balabu ya ka kompas drill kena shinda das nakini ki katkum ka report jong u h10 mata kalong ba ki shamba haka 20 meter sprint kilabu ka benchmark kamut ka katbok speed ko kena juni deban ni Ngut ki bakum kilo speed kilabu sendan da ka international benchmark kamut ka speed ke baki Australia, US ki shim dikai dan po Meghalaya ko tak speed but masuk komen wadi tu ba di report kala sei kumba arspa ngot shispa ngot dai shispa ngot shinda kila identify nagini ke sau haja sanspa ngot kibala le bha hakikat test no de ambaro kila la le bha roksau dan kibla le bha r dan kibla le bha live dan le bha takawai di kini bro kilong ba kamu ka ai ka report judi kalong ba ni ka kam kidi ki khna ki syukhat naka classroom naka school mo ki bon simbenta te ka kamut kimpat dai boyo training dan rek usutuna kalong ba ha ka ni ka program nalor kidi ki aspangut apa ding kidi aspangut khatar mut ki thai samla laingut kisindang ibadai hapadeng garota ke bakhatway baru Allah bat kani kalau pengketik jimut ya kani kalau pengketik jimut ya
kelapan ketik jemut ya yang di Olympian bau ong kidan pok pelat kan syong hang jelang lu lawan wi ban sumari ma kham tam bigi na du khat we khat lai lu dang ma ban mo ban nurture ye ki dang bon ka pot de ha bidi pat ka overall performance kan ni ka report ong ba life of rangut ki kentai life of rangut ki kentai ha baro ke district mo ha baro we ke district kila mare mo ha ni ka 20 meter sprint kila mare Kamstep ban ya kata ka international benchmark. The international benchmark haka arpo meter sprint kila bu kentai ka long 9.5 second, 3.5 seconds. Dan lalap bagi don ki kena kentai jungi is mo life of rangut kila kamtam ban ya ni ka benchmark international benchmark. Klem training, klem jaga ila kai ka bobia. Namta kila bu light second ya ki kena sendang. Mo te ki shamba kat sawut ki kena sendang. Haki babun ki district mo katsamut ki kena hagi bobon ki district ki kira mare cup step ban ya kata galai second